Onu uçurup koyuptur dostlar. Onu alıp bu жақта Айдо Фест тоолор сахналар мощный көрінеді екен. Ярмарка жана выставкадабыз достар. Ассалаумалейкум, урматтуу мекендештер. Караңыздар. Бүгүн Арашан көргөзмөсү болуп атат. Чүйдө 19 апрель 2026 жыл. Чүй облусу Сокулук району. Так, Сокулуктун четинде шаардан чыгышта бул жакта автовокзал маңдайында. Бул жакта ярмарка болуп атат достар. Ошол жерден видео тартып көргөзөм. Бул жерде эми жалаң кымбат элиталар, аны баягы болот. Аз акча жок, арзаны жок дегендейчи. Жалаң доллар менен айтат. Биз аз бир четтен тартып көргөзөбүз эми, анда болгон чоң кочкорлорду. Шеф, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Булар баары токтуларбы? Кочкорбу? Кочкор Арашан эмес, тартпай да койдум. Так, бул Арашан эмеспи? Полукровкалар, муну тартпайбыз анда. Мына, бул жагы өтөбүз. Кетирип тартпай так. Бул козлар кимдики ака? 40 элек канчалыктары бар? Октябрьский. Октябрьский, былтыркылар, э? Канчадан ушулар? $10,000, $8,000. Линиясы бар, э, булардын? Лем карталар менен. Лем карталар менен экен достор. 49. О, козулар. Бул жактан о жаш козуларды көргөзөйүн эми. Ага, ассаламу алейкум. О, кочкордун козулары кандай? Булар эркек ургачылар? Эркек ургачы да бар, э? Канчайлыктар эми булар? 3,5 айлыктар достор. Жаш козулар. Так, багасы канчадан? Тандап алсаңар 3,000. Тандамайга 3,000. Курукчу. Курук 2,000. Кайсы линия болуп калат экен бул? Прямой баласы бул, э? Халифтин прямой баласы дейт достор. А бул кочкор өзү да сатылабы? Канча тиш экен? 2 жаш или 3 жаш достор. Ондогон кочкор. Так, бул козуларга номерди калтырыңыз. Так, 0500 11 73 27. Достор чаласыздар мына. Козу керектир. Так. İyi nemeli. April'in 15'inde. О, кочкорбу? O, April'in 15'inde 2 yaşta. Багасы канчамы? 5.000. $5,000. Бүгүн эми только доллар менен атылат эми баалар, э? Bazara барганда сом менен атылды. 200.000, 300.000. Бул кайсы линия болуп калат эдиңиз? Бул красавчик. Линия красавчик, а? Бул тундура, бул 1 жаш. 1 жаш. Красавчик линия. Параметри кандай кочкордун? Параметри метрге жакын болуш керек 90 жогору. А кулакчы? Мото. Kulak 20'ga жетпейт. 18-19 болуш керек. 20-га жетпейт, а? 5 ай. Бул тундура, 1 жаш болду. Бул экинчи турган тундуран баласы дейт достор. 5,000. Арзанын айтатын 5,000. Бурый козу. Так, бул жага кет деген. О, кочкорлорду караңыздар. Так, булардын ээси жок окшойт. Гиганттар сиздики бекен? Кайсы о 40 элек. Длинныйдын линиясы, мына баласы прямой. Бел баласы экен. Бойтян неврес. Тиши кандай мунун параметри? Жайга жакын 3 жаш болот. Жайга жакын 3 жаш болот. Мына. Азыр түштө. Бою канча болду? Метрден жогору окшойт да бою. Метр плюс, а? А кулакчы? Кулак негизи 22. Карточкасында 24 деп жүрөт. Негизи 22 деп жөнөшкөн. Кичине ашып атса жаза алса керек. Адашып жазып алган ба? 22 да. Кулак 22. Так, буга канча сурайсыз? Баасын айтыңыз. 20 деп сурайм. $20,000.
Ama o kozu kaysısının kozusu? 40 yıldan. 10 kozusu. 4 ay. Bu kança? Bunu 10 dep sürü adam. 10.000 dolar. Bu 22. Onda olған қошқырлар. Так, бұлардың номерін айтып кетіңіз, телефон номеріңіз. 709 87 88 17. Мына, достар. Көрдіңіздер бе? Onda olған арашандар. Бұның плем картасы бар даайды. О, қозыда жоқ бір кені. Бірле қозыда жоқ дейді. Ол қара. Қарада күшті. Қара қанша сұрайсыз? Қозы қодай мұнда? Қозы теш. 1,5 дейді. Бұйрық? Бұйрықтың баласы дейді. Қазіргі номерге чаласыздар, достар. Так. Ол жерде тоқтыларды қараңыздар, тоқтылар. Тоқтылар кімде ке бұлар? Ассалаумалейкум. Қаншадан сатсыздар? Курuk 3'ten. Розин saç. 1-2'den tanımaya yok. Linya kaysı var? Var graf. Bir kuru biren. Kança baş opsu? 15 baş. Varyantlar var mı? Maşine, rüy degen. Nasıl söyleyeceğiz deyip dostlar. Nomeri de aytpaysiz be? 700 18 08 46 46. Так, бұлардың параметрі қандай болып қалады? 80-ден 85-ке чейін. Құлақтарша? 19-20 дейді достар. Азырқы номерден толық малымат аласыздар. Bir құру берен бар. Саудаңыз өрсіне. Көрдіңіздер ме? Свет. Ондалған ұшқыр. Қой. Ол жақтардан басайнасымен жылбай жатты. Полностью толып қалады оқшайды видео. Қойлар, чоң қойлар. Қошқыр. Мына. Қошқырлар. Байка кімге қарайды бұлар? Панфилов жамааты, ессіз. Так, Панфилов жамааты. Ейсей жоқ. Өлек. Сода болған жерлерді көрейік. Охо, мына. Бұл жақта Рустам Байкенің Ханзада деген қой көр. Қой, қошқыр. Мына ке қошқырлары. Ханзада қана? Мол ба? Қанша атыш екен бұл? Қанша атыш? 4 параметрі қандай алып бады? Шенелген емес пе? Қанша бағасы? Сатылбай да бұл? Ханзада. Бұл линия қайсы алып бады? Линия Шарпей. Сат дегендер болып өті ғой? Құйрық. Ханзада деген қошқыр. Көрдіңіздер. Олар кімді екен? Бұлар кімге қарайды? Қызылдықы башқа. Аралардың башқа. Бәрді тұрады. Выставка. О, қанша атыш екен? Кімдікі ол? Сіздерді? Қанша атыш? 4. Линия қайсы оны? Монако. Бұл краска салғансыздар ғой. Тамашалаймын мен. Қап-қара екен. Жылтырай. 4 түш. Көрдіңіздер. Пробный қозылар бар мы? Бұяқта. Бұяқта жоқ, а? Бойы қанша шығып қалады екен? 1,4. Құлақша? 22 пилос. Весте?
185. Примерно ошондой, э? Бул сатылбайт да негизи, а? Калгандары кимдики? Сиздердики? Мына гиганттар достор. Выставкадабыз. Ну, мынака. Вот, козуну тартып көргөзөйүнчү. Байка, ассаламу алейкум. Калайсыз? Жакшысызбы? Так, бул козу жашынан сурайынчы. Жай болот 9 майда. 9 майда 3 ай болот, э? 3 айлык. Кулага канча чыгып калат экен? 20 бар го дейм. Тарталек мисалы. Тарталекс, э? Кочкор. 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 Линия кайсы? Франкелдин прямой небереси. Франкелдин прямой небереси дейт достор, мына. О, козу. Бул сатасыз негизи. Баасы келсе беребиз. Баасы келсе бересиз. Канча сурайсыз? 20. 20 миң долларына. Тоңкоор бу? Жок. Тоңкоордон башкалар да бар. Анда козу, кочкор достор. 20 миң доллар. О, төштөр уже агарып баштаптыр. Төшү отдельно чыгып, кулак. 20дан жогору. Мен баягын алып келбептин да, эме деп коет эле. Рулетканы. 20 чыгат. Бул номерин калтырыңыз. 3 ай болот да, эле жок 9 майда. Номерди калтырыңыз. 706 0706 45 45 36 36 82. 82. Çalasızlar. 20 миң доллар. 3 aylık kozu 20 миң доллар дейт. Мына. О, свет караңыздарчы. Ооба. Кимдики се? Сиздердикиби? О. Титаник немесе. Линия Титаникпи? Молодойдун прямой баласы. Молодойдун прямой баласы. Бул ярмаркага келди, выставкага же. Бул сатылабы негизи? Сатылат, а? Тиш канча? 4 тиш. 4 тиш. Параметри кандай болуп калат? Параметрин ченеген жокпуз, ченесиз. Ченебедиңиз? Кулагы 20 чыгат. Чыгат. Бой метрдин тегереги. Метрга чейин. Мына. Куйрукту көргөзөйүчү, куйрукту. Мына достор. Куйрук. Булар тренировка кылып, аша катып калгандай болот. Катуу. Жанагы умутта жүргөн да. Мына. Так, баасы канча? 25. 25 миң доллар. Свет көрдүңүздөр, свет. Свет. Калгандары да сиңа карайбы? Мынау Ботя. Аркы Ботя, канча? Атланттын баласы прямой. Тоже 4 тиш. Бою да 1 метрга чейин. 1 метр бар го дейм. Кулак 19. Кулак 19. Баасычы? 18. 18. Ау козлар. Баласы. Bunun пробник баласы. Ола? 40 элек. А монун баласы барбы? Жок, bunun баласы пока жок. Барбы Азат монун баласы? Кектер. Жок, муякта барбы? Жок. Бул жакта жок экен. Мынау 80'nin прямой баласы. Оолбу? Тиши кана 6 тиш болуп калды го дейм. 6 тиштен өтүп кетти. Уже өтүп кетти ушу. 80 качан эле жок болгон. О. Баласы да уже карыды да. Бул 6га чыкты го дейм. А бул канча? 5. 5 миң доллар. А бул козулар канчадан? Мынау козулар 1000 доллардан. Бул 80 бул кички козулар жүрбөйбү? Жок, простой эле койдон түшкөндөр да бул. Бак 50. 50. Бул жерде аз бар эркектер да, ургачысы жок. Мына. Телефон номер калтырбайсызбы? 705 705 27 08 45. 27 08 45. Так, о канча сурайсыз могуга? Канча айлык болуп калды? Тиш буз элек. Тиш буз элек. 10 айга дейм. Канча сурайсыз ошо? 5. 5 миң. Эң кымбат эле могу дейм, а? Мынау менен мынау. Экөө экен достор. Монун свети мощный экен. Так, калган маалыматты толук өзү чалып сураса болот. Эсине.
Так, достор, мынакей дагы ургачлар. Бул экөө үчөө матка окшойт да булар? Жок, Койлор. Экөө эле. Мына могул. Ол экөө, э? Тиштери кандай булар? Так, 4 тиштен могулар. 4 тиштер. Калгандар козулар, э? Боз. Боозу. Боз. Танкер бар. Урса чыгып турат. Танкердин баласынан бооз дейт. Викон мучкас. О, 80 линия. Молар 80 линиялар. линия 80'lik. Так, ол канча тиш? 4 тиш алды. Ал Титаник. Uzun eкен ошолай. Линия Титаник 4 тиш. Так, булардын баасы канчадан? Козуларды $3000 деп атам, чоңдорду $6000. О, чоң экөө. Чоң өкө. Калган бежөө козулар 3тен. Мону 4 деп атам. $4000. 4. Бул тиш буз элекпи, буздубу? Буз элек. Боз тиш. Козу тиши. Мынакей. Варианттар барбы жокпу? Сүйлөшөрүз? Любой. Карап көрөбүз а вариантты. Мына. Жакшы. Номер айтып кетиңиз, телефон номер. 779 99 19 19. 779 99 19 19 достор. Чаластыр. 20+ барым. Параметрди сурап турмун. Калган толук маалыматты бересиз өзүңүздөр. Телефон чалса беребиз. Содаңыз берсин.